سلام 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 كما يتخونوا كما ياللخم أنا ساعات حادي نعينو هنا غيرنا أقدم قبلنا هنجمر هنا حوات كدمي المص 10 دقائق ها ما تينا خادم ما عندكم تلمود نايلوم ما عندي قطعم بصراحة لزوعلنا يتعاملنا نبرتي كتعينا نبلو بتقرنيا سمعكم لكم مسكي كساب سوات أخبون اشتي مزيكا خنقبرمو كما ينبري قال لكم قاد صحيفكم لكم نمور بايدنس قال تبلو لكم بعال منس مالتي هجي let's get it سامترا مساقاقر مزيكا حوات زي فيديو نواح كتكونيا كساب مودة تخطري واقن بخبري نعدم very important ابتنا هنا economically اقداسي feature immigration بزحر استيمال علم زلو so زل علو ارستي بخلو خطأ قسك ادمينابتي مأتوينا مبصحنا بزعبا ايكونومي العلوم يم بزعبا قطبا مالتيو قطر خلطة بزعبا abortion مالت بزعبا ناي من صار قلعة قطر سلسته بزعبا immigration قطر بعته بزعبا geopolitics قطر حمشته بزعبا January 6 تخيري باي مالت ابتناي مرجع بايدن زعتو قطر شدشه بزعبا minority black people بزعبا مالت mostly قطر شوعته بزعبا climate crisis العلوم حتتات قطر شمنته بزعبا social economy social security solve مالت out of running of money نخونالنا قطري مودة قطر تشعتون اتي affordable نهزعون تبزح زقات موزلو بيئس خبق ميقركم كابرت كبرو زبلي almost بزحار استيام تنكيفهم نعينا كن أبزي أنالايس نقبر بحنساب كوينا تزبلو نداو السخنا سورس لنا مستسورسنا حقهم اليوم انتايهم overall منيو تعويتونا لنا زخوني بوليس لنا منيو أبزينا لما عن تسخده كما يخيلو بتخكل ديمقراطيك كم زخدو وزلو كواسهم ديو ولاس جو بايدن سواب ولا كالق تغيري كلهم زيتات بزح زبلا رأستي كلونا سلازي كم تلمد لسكر الشرك نقبر لكم دان اشتي مزيك عمو سفح زبلا مقلت خلونا مالتي أزي سفحي كابكوني أتناتي خان مزنات بتخلق بربرا لودي خامن السيف أي تقل ندق ولق زلق ترع ندق نبلسا أتفي خامس تفلغي أحلف كالوت مهار لودي خان مكببا أنا دوي تبلن ربحاز بدوت تقدم بحلن علو تمزن نا نا يه نقد لنا حالنت نفتح حدش معرف نغير هوات الوارا حد تتكون زبا وخناقه من كتر مكر ببار الجهن نبدا تخلون مبار دولودي خابت زي تنزل مدن ببراح أخبار نانا بمكان لوتي كبر خانم بلاس من السيد لودي خايف نحويات ننسك عجبنا براس من السيد لودي خايف أنا اللي نسكفتها كده سكفوخ حدك نتبلدات بتصمار كبر غزمي غدا حبايتها يدرك كابتو سنكروات كباهيكا بكل حدبت بخيط بلي سكفت صافين كان زاب سلامت كامنبر سكفتها كده سكفوخ ندركا وعن تحت تفلتو يا ربنا تبغونك هو تعملو تتسفلو تتسيد تبرك
كاوكك علق أدزانا علق عدو أبيني رأب يا نسرايل عابي نتقولنا عابي الله على وينا سخونة نعاقة نسغاني كدودي غاب نكتبوها عاب كله بغلو كدودي غاب تقاليسكا أرنت نببر على داليلو كنا نسايس كفاية الطوب تتباين لك فكرة كرم تايدا قلد خينا بقلد أفي أنا رامسلني anyway تملسنا لنا أحوات كم قلة كونكشن تفي أنا راسكي حدا بل تم اسمع له خلود متصبو كرمي من بالنا أحب اسمع هلو سكي حدا تلكمني كنقصل مالتيو نوح بيدي خلونا انتايم قبرو علم لما عنتي بقى بتعمي تأمري yes thank you تمي نتصرا بلبزات صحيفنا له أرأس زتيلن أحوات كل شيء سئلنا يكوننا نحن إيكونومي قطبة نبراتي حدا زمت بزعبة إيكونومي بزعبة قطبة نايس زلوا حفشة the whole the world مالتي بزعبة يوم تزاربهم بزعبة قطبة تزاربهم قدامي كلاي بزعبة أبورشن مالتي من تسألت إنسي السخاء بزعبة تزاربهم أبزعد حقة ونتسألت إنسي انتاي مسل بزعبة تزاربهم منعواتيو هلا قصر سلسة بزعبة immigration كأتزاربهم يوم بزعبة زلوا خناتنا immigration إذا خبر كله immigration بتحوات نحنا نبلو نمهرو ويبون نايول كام كورب ناتين مسؤول زرخي بيقولون جن أتحزوا عدلي جن اندحر ريبابليكان ترامب مسيو أب أوفيس كغير خيري تزلوا حزوا زانت بي الحين أبديت نا قبل راح كيدنا كالو بزعبا جيوبوليتكس ناي إسرائيل بل ناي راشا بل كله زلو مالتي ميدل إيست مالتي حموشتك سقرا دحان جانواري تقري بتقري 20 حدن مالتي كلتشن 20 حدن بايدن زاتولنا اوفيس ترامب እንዳወፀ ዘጋጠመ አብኡ ማለት ዘጋጠመ አብቱ ዋይት ሃውስ ማለት ብዛዕባ አኔራ ቁጥር 6 the most important ሳናውን ተተአሳሰሪያ ኣብዛ ሓለፈ black people ወካ ጸለምቲ ንባይደን ከባቢ 93% ንባይደን መሪጾም ነይሮም ሕጂ ግን እቲ ኩነታት ነቲ ፕሮሚስ ኣተኻለም ከንታይ ዝብል ሕቶ ወሪድ ወሎ ባይደን እንታይ መሊሱ ክርኤና ማለት እዩ ቁጥሪ 7 climate crisis ኩልና ንሪኦ ኣለና ኣሕዋት ስፔሻሊ በዓል ካሊፎርኒያ كله انتاي لوطي اريوم لو ويكا انتاي تقبر على خان زبلون كن ريعنا قطر شومنتي بزعبا سوشيال سيكوريتي جنزب فاند ناي امريكا نحنا كاب تاكسنا شوعاتنا تشسان حمشن زقرت تما بي اس زلنا almost at ب 10 35 out of money ran out كونيم جنزب حاصر من كوداي مالتي بزعبو انتاي سوليوشن لكم زبل حتى خلتي امتحيت منقس انت كون كام مالتي قطري شومنتي سوري قصر تشعاتي هزان تقولعو كبابي أو حدا تشايلد كير نحدا هزان قلع كباب 10 حدا شي وصاي اللي يبدا عدي مالتي نختم برون كلهم اللي وصايتات نختم بللو جن كل تقول عن توليدك كباب 20 كلتن لعل غزا خراي كوينمو منا بابر برتعنا انتي سولبا لكم نزبل حتى مصيلو ازين مسورسنا نيزلنا حوات بسنه سرعت لكم سمعونا ابتناتو انترفيو اندا مصنانا مص صوت كان بي فان نايت بتعمي فانايت أقدمي قدمي نابزي ناتو مجلس قبل متاوي نتقطع نحسكم متى أزي ديبيتني إذا خدت عزي قدمي رأيه
كاب قدم هجي ترى يفلتني like 131 معلتيس ويكا 131 دايس تريفو خلو ام زي انترفيو زي غرمو سو سلمنتاي نزبل حتى عبي كويشن كن ملسينا موداتا سو واي ام كاب هجي جميرهم غنا 4 ورح يخون بهجي اندهلونا سلمنتاي ام كاب جميرهم نزبل حتى كاب فيديو كاب تي بولس كابون يشتكن مهارنا ግን ካብ ንቡር ወፃኦም ገይሮም ዘሎ ኣቀዲሞም እዮም እዚ ኢንተርቪው እዚ ዲቤት ንዚ ክትዕ ገይሮም ዘሎ ባይደን ኤንድ ትራምፕ ማለት እዩ ሶ እዚ ሞስሊ ትሪክ ህልዎ ክእል እዩ ካልእ ክልተ ግዜ ዲቤት ንዘለዎም ማለት እዛ ሎማዓንቲ ዝገብርዋ 50% እንደገና ኣብ መስከረም 10 እንተዘይተጋጊ ኣብ መስከረም 10 ሰከንድ ዲቤት ክህልዎም እያ ስለዚ ዋል ኣብ መስከረም 10 ባይደን ዲ ክመፅእ ነቲ ዲቤትን ዋላስ ባይደን ክቅይርዎ እም በዝሎም ዓን ዝውዓሎ እዚ ኣብ ቀድመና ዝርአ ስለዚ ስዋይ እቲ 131 መዓልትና ቀዲሞም ነዚ ክትዕ እዚ ዝገበርዎ እውን ሓደ ካብኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ኩነታት ናይ ባይደን ቁርብ ኣሸጋሪ ክኸውን ይኽእል ማለት ከም ዝረኣኹምሎ መዓንቲ ፅቡቅ ኣይነበረን ክርኤና ማለት እዩ ካልእ ሕጊ ነይርዎ ተራእዩ ዘይፈልጥ ሕጊ ኣብ መጀመርያ ከም ዝርኢና ዘይንፈልጥ ሕጊ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣብ 2020 ዲቤትን ገይሮም ነይሮም ምስኮር يا جاو سليبي يا لاير حساو اندا تبهالو عينم دا تنقاريام غيرم نيرم كوم عينه برنلومي سي ان ان ام اداليمو انت مايكروفون ميت اندا غبري اندحر انا زارب اللهمش اندحر تعاد غزارب كله اسم بعلم تم اروف ستوديو اتا حتو ناباي اندحر كوينا لسي نا بايدن اندحر كوينا لترامب ميت يغبر مايكروفون اوفي سلازي تكنيكالي ديبيتين اي كنبلونا نايلو معانس كم زي مشان لك حد لكشر يغبر تحد خامس لكشر يغبري نيرو هنا الديبيتنسي تقاطعها ولا مونغو حساب تلعيس نو سخوم يكون كم زغتبلها سبيكات حد خوم ينور جن مستيناتهم ابز حلفه 2020 زنبر ديبيتنكم زرأخم كلنا تعذبنا مور سلكا ناي قلعه ነገር ዝኸيده كومون خاي كوني لبم ازي ميلازي افطيره ما ግን سنس هيابتان بتعمي بلشت غيرات انا ديبيتن معناتي ككاتعلهم اتليست كمارامور لو مالتي بزح ነገር كسمعوا مالك مرسق إلس قاب زودي يصبيجو دعرو مسوده مصي خان سو حدا دق ወይ ካ 2 ደቀን ዘለዎ ማለት እዩ so ነትናቱ ዝቦሎ ክምልስ ይመጀመርያ ድሕሪኡ ኻን እናቱ ሓሳብ ከምጽ this kind of sense ነቲ ሜዲያ ቁርብ sense ቀትልዎ ማለት እዩ ካል ፍሊዝ ጎብሮ ናይዚ ክልተ ፕሬዝዳንት መጀመርያ ግዜም ክልተ ፕሬዝዳንት ኣብ ደረጃ ዝበጽሕ ማለት ፕሬዝዳንት ነበረ ፕሬዝዳንትን ዲቤትን ተገብሩሎ ኻ እዚ ሓደ ፍሊ ነገር ገይርዎ ካል ናይ ሲኤን ሩልስ ከም ወይ ዝበልና ርኢና ኢና ማለት እዩ so ማለት ክሪኤና ባይደን ከኣትኸሎ ብጽሕ ጽቡቕ ኣይነበረሎ መዓንቲ so let's get it ናብቲ ከመይ ይመስል ናብኡ ሕፍርስ ዝበለ ከህልዎ ናይ ክሮስ ኣውትነት ነገበርኩ እንዳኸድክ እዚ ኸይ ዘለኹ ማለት እዩ ኦኬ መጀመርያ መእተው ክንጅምር ንሕዋት መጀመርያ ባይደን ክንድዕድሙ እንታይ እዩ እስክብኡ ክንጅምር ማለት ነቲ ብትኽክል ዲዮም ከ ነዚ ጉዳይ ናይ ብሓቂ ዲዮም ክኽእልዎ ዝኽእሉ ማለት ሲ as a president ክትከውን ድሕር ኮንካ ብትኽክል ዲዩ ባዮግራፊ ናይ ማደም ባዮግራፊ ማለት just ተወለደሉ ቤት ትምህርቱ ካሊ ማለት ባይደን ወዲ ሰም ኣብዛ ግዜ እዚኣ ወዲ 82 ዓመት እዩ ባይደን ናይ ባችለር ዲግሪ ዘለዎ ትምህርቲ ተማሃረይ ማለት እዩ ብሓፂሩ so ባይደን ሃብትናቱ 10 ሚልዮን ህዝቦ he's a politician ማለት እዩ so ወዲ 82 ዓመት እዩ ባይደን ንዝልና ሓዋት ወዲ 82 ዓመት እዩ ፖለቲሽያን ተማሃረይ 10 ሚልዮን ይኹን ሃብቲ ዘለዎ ዝውንን እዩ ማለት እዩ ባይደን so education graduate ዝገበረ so I think so master is low wala bachelor I have no idea ማለት it doesn't specifically I ገልጾኒ so this is Biden I will kill that out then እዚኦም ዝካትዑ ዘለው ሰባት ናብ ትራምፕ ኣሕመጽ ማለት እዩ ማለት ዕድሞኦም ሲ ወሳንነት ኣለዎ ኢነትኩስ ነቲ ዝገብርዎ ዘሎ ማለት እዩ ያ በሓፈሻውን እቲ ዓብይ ትምህርቲ ክንወስዶ ዘለና what is Trump biography okay all right Trump close this Trump ከም ዝረኣኹሞ ወዲ 78 ናይ 3 ዓመት ፍልሊ ዘሎ so Trump ወዲ 78 ባይደን ወዲ 82 so ባይደን ወዲ 82 ኮይኑ ክውድ ከሎ another 4 years እንድሕር ኮይኑ 86 ዓመት ክኸይዱ Trump another 4 years ካብ ህጅ እንድሕር ክኸይድ ኮይኑ ኻ like you know 82 ክመጽ 82 ሳምቲን ማለት እዩ so ፍልልዮም ናይ 3 ዓመት ፍልልዮም ዘሎ ማለት Trump yeah he is economist ተማሃረዩ graduate ናይ economist ተመረቀዩ ካል ናይ Trump ቲ ሃብቲ كساب according to the lena كساب هجي 6.4 بليون وناني رايو انتاينا نرزلنا سي بايدن ناي 10 مليون وناني
ትራምፕ ከዓ ናይ 6 what is Trump net worth ማለት ናይ 6.4 ማለት you know more April estate wafer more ናይ businessman ምዃኑ ማለት እዩ so this is a big difference 10 ሚሊዮን ዘለዎ ሰብን 6.4 ቢሊዮን ዘለዎ ሰብን እዮም ኣትውድድሮ ማለት እዩ educationally the same ክኾኑ ይኽእሉ ትራምፕ bachelor degree ዘለዎ I don't know Biden does he have a master on that ባይደን ንነዊሕ ግዜ ኣብቲ ብንእሽቱ ከሎ ዝኣተወ ኣብቲ ኦፊስ ከም ሴኔተር ኮይኑ ካልእ ሙሉእ ዕድሙስ ኣብቲ ናይ ምሕደራ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ so እዚ ናቶም ባዮግራፊ ማለት እዩ ንኽቲ ኣትሊስት መእተው ንክኾነና ኢና ንዛረብ ዘለና ብምቕፃል Okay, ብምቕፃል እቲ ባዮግራፊ እንድሕርናቶም ወዲና let's go to the debate እቲ ናይ ክትዕ ዝነበረ ኢና ክንኣቱ ኣሕዋት so ካብኡ ኣብ መንጎ ጠጠው እንዳበልክዎ ሳመሪ ክንገብሮ ኢና እቲ መጀመርያ መእተው ክገብር okay live with CNN okay moments the current US president will debate the former US all right እተን ኣርእስትና ኩሉ ሻዕ ሒዝኩም ክትህሉ ተስፋ ይገብር ኣብ በእኒና ክንጅመር ስኮደስ all right I'm in there okay live good ምክንያቱ ጠጠው እንዳበልክዎ ስለዝኸ president as their party's presumptive nominees a first in American history. We want to welcome our viewers in the United States. ያ መጀመርያ ኣብ አሜሪካን ሂስትሪ ዝብሎ ዘሎ ክልተ ፕሬዚደንት ሲ ናብ ዲቤትን ቀሪቦም ኣለዉ ዩዥዋሊ ካልእ ግዜ ሓድሽ ነበረ ካልእ ዝመፅእ ነይሩ መኒው ቫይስ ፕሬዚደንት ክኸውን ዝኽእል ናይ ትራምፕ ዝብል ግን ሜቢ እቲ ኢንዲያን ጋይ እዩ ዝመስል ሂስ ሶ ስማርት ማለት እዩ ዋል ባይደን ከዓ ካማላ ሃሪስ ማለት እዩ States and around the world to our studios in Atlanta. This is the CNN presidential debate. This debate is being produced by CNN and is coming to you live on CNN, CNN International, CNN.com, CNN Max, and CNN Espanol. This is a pivotal moment between President Joe Biden and former President Donald Trump in their rematch for the nation's highest office. Each will make his case to the American people with just over 4 months until Election Day. Good evening, I'm Dana Ban. بعد ورحي ترفونا election معلت مالي رأيو that's why أقدمهم جميرهم وزلو كباب 131 معلت. Anchor of CNN's Inside Politics and co-anchor of State of the Union. I'm Jake Tapper, anchor of CNN's The Lead and co-anchor of State of the Union. Dana and I will co-moderate this evening. Our job is to facilitate a debate between the two candidates tonight. Before we introduce them, we want to share the rules of the debate with the audience at home. Former President Trump will be on the left side of the screen. President Biden will be appearing on the right. A coin toss determines their positions. Each candidate will have 2 minutes to... Yeah, Donald Trump, بتساقام كخونيو, President Biden كا مال يا بيمان كخوني تريد لهم question كلتا respond حدا repeat tells what I don't know what is this حدا so بتايميم صغور كلاك على توم عليتي so تحقي really answer a question and 1 minute each for responses and rebuttals. An additional minute for follow-up, clarification, or response is at the moderator's discretion. When it's time for a candidate to speak, his microphone will be turned on and his opponent's microphone will be turned off. زيادة أشجار this is new one زيادة سنة سهبت أنا لما عن تديبيتين بتعملنا أنا لما نبرت كتع بتعمي on and off قبروني رمتي مايكروفون أما نقص you see تي facial expression باليت مقلت بقص أمهم كتري يوم تقولي بتعمي خاتي قرب مالتي that's what happened زيادة it's not happy at all معناته Joe Sleepy you liar قبله خلو بايدن كا Should a candidate interrupt when his microphone is muted, he will be difficult to understand for viewers at home. At the end of the debate, each candidate will get 2 minutes for closing statements. There is no debate مستوى ككلتا كوهابيم closing statement مالت كما يكمز نبرة كلتا كوهابيم let's see what happened أحوات بتعجستي نحري إنا زياخ بزح نقدر كتب مهارة لان خلينا this is how works technically نحنا نحسبه زينا right at least ولا 5 دقيقة so بنيشتو انت خن وصل الكابو مالتي no studio audience tonight. Pre-written notes, props, or contact with campaign staff are not permitted during the debate. By accepting our invitation to debate, both candidates and their campaigns agreed to accept these rules. Now, please welcome the 46th President of the United States, Joe Biden.
There you go. Biden is coming. Folks, how are you? All right, one of failures احوات ابزي one of failures did you see that at حنتي بايدن كمص كله انتي غير مسلكم he know that يفلط وين بيمان دخا بصقام دخا كله فليطو مص هجي ايدو ناملكته خويد ازي اتا كرسي that is sense اي هبكانت ميدا احوات I know نتم ፖለቲካ ተወድር بزياده بزلكم so مسلي اتفاشلاتكم ገጽኩም ሆን ባቀናትኩም ስትሮንግ ንስከተር ኢለኩም so زياده خوف መበለይ እንዳበልካ መጽ ከሎ እቲ confidence ወይ ካ self confidence low ይገብረሎ ናይ ባይደን this is the way sense ከአት ከሎ ባይደን ና ጽቡቅ አይኮነን በጣም ይሕማቅ so by the way ለማ አንተ ገብረ መግለጽ maybe side 1990 ከሕዛኔ ደለኒ I just want to be biased ንመመሪጽ ንመን ከመርጽ አይመልከት so bias ከሆን ደለ ግን እቲ አማጻጻ ክንሪኤና the way is ባይደን ከአት ከሎ ዝገብሮ እስናት ና በቃ አሜሪካን ወይ አይኮነን እዚ so እንታይ ዝብኻ ኢንተርቪው ገብር ከለኻ very confident ኮን very strong ኮን look eyes so እዚ አዳናተ ኩርስ እንዳበለ መጽዩ so that means I don't know why Great to be here. Thank you. And please welcome the 45th President of the United States, Donald Trump. look Trump is coming. Okay. Oh, look this احوات تايلاند زلنا كل شيء نحن مسرت كنقبرو خلنا ناب زخونه اوفيس ناب زلعل اوفيس ناب زخونه كنكيد كلنا the way الرغاغص انا the way املاختنا the way كل ازراربنا اگداسي اب هيوتنا بقى this is sinus هنا مزربنا احوات this is sinus هجزيا ني بايدن بزعبا زي امهنياتو لايف يتخاطي لي انا up to life is never a comment بتعمي يقري مني so what he's doing why he's سلمنتايو كمزي ناغبر اتي بايدن why يجي نعوس السنس اهابتنتي اوديانس تعذابنات كمالتي Gentlemen, thanks so much for being here. Let's begin the debate and let's start with the issue that voters consistently say is their top concern, the economy. yes President Biden, inflation has slowed, but prices remain high. Since you took office, the price of essentials has increased. For example, a basket of groceries that cost $100 then now costs more than $120. And typical home prices have jumped more than 30%. What do you say to voters who feel they are worse off under your presidency than they were under President Trump? all right the question كقلت احوات grocery ማለት grocery بكله اسبيزا خيدنا نغزا ب100 قرش خيدنا نغزا نبرنا قدم تخلش انفليشن حبشه اديوكيشن نغلص انا احوات اتا انفليشن انا بزي هامر كم زغبرو بزي اهيت كم زغبرو بايدن فور شور ማለት كم يغيرهم زغلط رايوهم ترامب ان بايدن so اتا انفليشن نبلا اتا زقبابه نبلا حنتي ب100 قرش اقحا خيركا ب100 قرش اسبيزا كوميدر شكرت ورابر نبلو ب100 قرش خيركا تغوز انا بركا لومي almost 120 يبلو actually 120 ነው يكون باي ذا واي it's almost 130 عند اباب inflation سي لعل 30% اباب كيدو ب100 قرش هبنا نغز نبرنا اغزي ترامب رايو ب100 قرش هبنا نغز نبرنا اغزي ترامب هجي اغزي بايدن ግን 130 ኮይናል ሓደ ገዛ አብግዜ ትራምፕ እንድሕር 400 ሺህ ነይሩ ህጂ 30% ናቱ ወሲኹሎ ማለት so what is this ነዚ ንዓና ሽግርና ማለት እዚ main topic ሃይትዎ ዘሎ ንባይደን አገዳሲ መን ያባኸ ዕወት መን ያዚያ ፕሌይ ዝገብር ስምዑዋ ታ ኢንተርቪው We got to take a look at what I was left when I became president, what Mr. Trump left me. We had an economy that was in free fall. The pandemic was so badly handled. Many people were dying. All he said was, it's not that serious. Just inject a little bleach into your arm. You'll be all right. The economy collapsed. There were no jobs. Unemployment rate rose to 15%. It was terrible. And so what we had to do is try to put things back together again. And that's exactly what we began to do. We created 15,000 new jobs. We brought out a position where we have 800,000 new manufacturing jobs. But there's more to be done. There's more to be done. Working class people are still in trouble. I come from Scranton, Pennsylvania. I come of a household where the kitchen table, if the things weren't able to be met during the month, it was a problem. Price of eggs, the price of gas, the price of housing, the price of a whole range of things. That's why I'm working so hard to make sure I deal with those problems. And we're going to make sure that we reduce the price of housing. We're going to make sure we build 2 million new units. We're going to make sure we cap rents so corporate greed can't take over. The combination that I was left with in corporate greed is the reason why we're in this problem right now. In addition to that, we're in a situation where
if you take a look at all that was done in his administration, he didn't do much at all. By the time he left, things were in chaos, literally chaos. And so we put things back together. We created, I said, those jobs. We make sure we had a situation where we brought down the price of prescription drugs, which is a major issue for many people, to $15 for a insulin shot as opposed to $400. No senior has to pay more than $200 for any drug, all the drugs they can include beginning next year. And the situation is we're going to make that available to everybody, to all Americans. So we're working to bring down the price around the kitchen table, and that's what we're going to get done. Let me explain. መጀመሪያ ሕዋት ባይደን ክዛረብ ከሎ ርኢኹሞ ዓይኑ ሰም ዳበሎ ተዘሪቦ just he feels something እንታይ እብሎም ዘሎ ኣብቲ ካልእ ሶርስ ክሪኦ ዘሎ he has a cold ማለት ያ ሓሚሙሎ ወይ ቁሩብ ንእሽተይ ተጸሊእዎሎ እምሎ ዘሎ መጀመሪያ ክዛረብ ከሎ ባይደን ዓይኑ ኣስተባህሉ ማለት he's not confident ካልእ ዝበሎ ኢንፍሌሽን ኢልኩም ኢንፍሌሽን ባይደን ምስ ኣተወ እንዲ ኢንፍሌሽን ተራእዩ ኢንፍሌሽን ግን ኣዝያ ጽቡቕ ኣሎ ባይደን ኢንፍሌሽን ካበይ ጀሚሩ እንተልኩም ተራሎ ትራምፕ እውን ኣብ ግዜ ትራምፕ ከባቢ 1.9 ትሪልዮን እንደገና ከባቢ 900 ቢልዮን almost 3 ትሪልዮን ሆን ገንዘብ ፕሪንት ገይሩ ኣብ ግዜ ትራምፕ ማለት እዩ ኣብ 2020 ኣከባቢ ማለት እዩ ናይ ኮቪድ ሶ ካብኡ ዝመፀ ኢንፍሌሽን መፂና ይብላሉ ሕራይ ጽቡቕ ኦኬ ሓደ ኣርጊመንት እዩ he's right ኦኬ ሽዑብ ገንዘቡን ፕሪንት ጌርካ ኣቲኡ ንስኻውን ታራለካ ኢንፍሌሽን እቲ ባስኬት ዝበልናይ 100 ቅርሺ ነይሩና 130 ዝበልናይ ካልእ እቲ ገዛውቲ ኢልዎ ገዛሲ ሕጂ ከቢሩሎ ከባቢ 2 ሚልዮን ክንሃንፅና እንተ ሃንፅና ድሓንኩን ከውን ንኽእልና ባይ ዘ ወይ ዳስ ናት ራይት 2 ሚልዮን ዋላ ተሃኒፁ እውን ኢኮኖሚ ንሕና ኣብዚ ግዜ እዚ ከባቢ 4 ሚልዮን ሾርት ኣለና ኣብ የእሰ ማለት እዩ እስናን ኢናፍ ኣይኮነን እኹል ኣይኮነን እንድሕር 4 ሚልዮን ሓፅረት ኣለና ንብል ኮይና 2 ሚልዮን ተሃኒፁ እውን ኣዕጋቢ ይኮነን ነዚ ዘሎ ኢንቨንተሪ ማለት እዩ ፌል ኣብኡ ማለት እዩ ካልእ እንታይ ኢልዎ ርኢኹሞ ሰሚዕኩሞ አንኢምፕሎይመንት ካብ ግዜ ትራምፕ unemployment rate 15% ተቐቢለ no that's false unemployment ግዜ ትራምፕ 6.3% እዩ ነይሩ okay I'm not biased ኣይኮንኩን ዝኸውን ዘለኹ ሕዋት I'm trying to explain it ዝገብር ዘለኹ ሕዋት let me show you this I have my source ነፀግዕናይ ሓደ ክኸውን ኣይደለኹም I know inflation ታራ ኣለዎ all right let me see what is my all right I hope this one yes okay look this ሕዋት ኣብ ግዜ ትራምፕ እዚ ኩሉ ንህሎ ማለት ኣብ ግዜ ትራምፕ ዝነበረ unemployment rate ዓዲ ውዕል ሰራሕተኛታት ማለት 6.3 ተረኪብና ኢና እንታይ ኢሉ ዘሎ ባይደን ሕጂ 15% I don't know where to get the numbers ኣበምጽዮት number we have no idea what it is ማለት እዩ okay unemployment 6.3 ነይሩ okay ገዛ ከባቢ 2 ሚልዮን ድሕር ሃኒፅና ክጽገን ይብላሎ ነው ከባቢ 4 ሚልዮን ኢና ሾርት ኮይና ዘለና ማለት እዩ ገዛውቲ ፕራይስ ነለኩም ልዕሊ 30% ይወስኽ ዘሎ ካል GDP ኣብዚ ግዜ እዚ almost 1.4 ማንስ ግሮዝ እንዳገበረ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ኣብ ግዜ ትራምፕ ማለት ኢኮኖሚ ኣብ ግዜ ትራምፕ was great ኣብቲ ግዜ ዝጸንሑ ማለት እዩ ኮቪድ መጽኡ ቀይርዎ ካል መጽኡ ድሕሪኡ 3 ዓመት እዚ ርኢና ኢና ኩልና ማለት እዩ so እዚ a big rules many hammer ገበር መልሲ ናይ ትራምፕ ክንሰምዕና ሶ ኣብተን ኢንፍሌሽን ዝበላ ኢድ ኣለዎ ትራምፕ yes ከባቢ 3 ትሪልዮን ይኸውን ገንዘቡን መጽኡ እሱ ዘምጽኡ ዝኹሉ ኢንፍሌሽን መጽና ግን ኣበይ ተራዩ ኣብ ግዜ ባይደን all right let's back to that things ማለት እዩ Mr. Number source እንዳምጻኹ ስለንገልጽ ሕዋት ቁርብ ንውሕ ክብለና እቲ ቪዲዮ okay what he's going to say Trump let's see this Thank you. President Trump? We have the greatest economy in the history of our country. We have never done so well. Everybody was amazed by it. Other countries were copying us. We got hit with COVID. And when we did, we spent the money necessary so we wouldn't end up in a Great Depression, the likes of which we had in 1929. By the time we finished, so we did a great job. We got a lot of credit for the economy, a lot of credit for the military, and no wars and so many other things. Everything was rocking good. But the thing we never got the credit for, and we should have, is getting us out of that COVID mess. He created mandates that was a disaster for our country. But other than that, we had given them back a country where the stock market actually was higher than pre-COVID, and nobody thought that was even possible. The only jobs he created are for illegal immigrants and bounce back jobs, a bounce back from the COVID.
He has not done a good job. He's done a poor job, and inflation's killing our country. It is absolutely killing us. Thank you. President Biden? Well, look, the great All right. He put it بالطعمي مرسي هي وابزي بايدن ترامب مالت اوف كورس كتكم الله مخانو مجمريا انفليشن اب غزي ترامب اب غزي بايدن تراي زلو حوات اب غزي ترامب تراي زلو صبو غير هاريمو مالتنا انفليشن يلو قال انت هاريمو مسلكم ابزي ترامب وقع اي نبرن اب غزي وار اي نبرن هجيتو اب غزي بايدن يوقع مصي مالتي قال immigration illegal immigration اي نبرن اب غزي اب بايدن يمصي زلو قال ستاك واز هايز اب غزي ستاك ماركت بون يرو بلالو انت ايز بنوسلكم ترامب انا اندحر تمريصه market stock market is high by the way pre-market لما عن تعزبوا عليه Trump to pull slows وصلو stock market is going grows مالت حوات stock market is crazy Bitcoin is going to be crazy مالت اندحر Trump I'm the president for Bitcoin is بالمعلومة جيت تقول تزلو أنا economy صبغ نري أنا immigration صبغ نري تم illegal immigrant أتيم زلوز بلو زلو أنا كونتات وارون أين برنن أنا inflation أيركوب كان نساء كمل سالو inflation إيرونا لو ترامب مالتي so this is all we are the greatest of course yes America is number one okay yeah economically okay number one military number one نازل okay the question is about inflation and housing is الله so أبايد حنيرو أنا هبكاي أبا هاجن كم زي كوين إلوزك على السلم عليك follow up question is الله أنا تنقص الله greatest economy in the world. He's the only one who thinks that, I think. I don't know anybody else who thinks he had the greatest economy in the world. And, you know, the fact of the matter is that we found ourselves in a situation where look it is check Biden's gobro zolo right like Trump كمل يزاربالو Biden كميجر يزاربالو look right نابكل تشان إسرائيل نحرت مالسكم Biden wasn't that كم عينه برن مالتي كم عينه برن I know of course نعد ما يود سمنان كلتن عمد كوينو نبللناتي يود 7 نيرو اب 9 بايدن هجي اتي نعو فايلز غبره لما عند بايدن ام مجمره اتنا تفاشل وي كاتي فيزيكال اكسبريشن بتاعمي حاسيو مالتي but point بتاعمي زمت زلو where his economy he rewarded the wealthy. He had the largest tax cut in American history, $2 trillion. He raised a deficit larger than any president has in any one term. He's the only president other than Herbert Hoover who's lost more jobs than he had when he began, since Herbert Hoover. The idea that he did something that was significant. And the military, you know, when he was president, they were still killing people in Afghanistan. He didn't do anything about that. When he was president, we were still finding ourselves in a position where you had a notion that we were this safe country. The truth is, I'm the only president this century that doesn't have this decade, that doesn't have any troops dying anywhere in the world like he did. President Trump. So أزي أنت حدا دقيقة تملكتهم أبدي أنا حتى نهم اللي سوق كل دقيقة أبدي أكن حدا دقيقة أنت يبزلو strong argument هيم تصلون هجير عيو بايدن strong زهون قلات هيم تصلون هو تاكسي كاتجريو ترامب ياس علنا هجي فيلر كوني أبكل تشان 25 تزيد مريتو ياس of course QT زبل ناي تاكسي كات علونا هابتامات تاكسي هاي فوتني ترامب ونياتو ريبابليكانيز موستلي هابتامات كساب زهون كباب كل تريليونسي كاب تاكسي خون سيف غير بلالو تاكسي جنزب خفل زنبرنا منغستي سو ديفيس امريكاسي ابعدانا اتولنا بسنك تاكسي زي مقراص نسي بلالو اتس ا بيج ارغيومنت مالت انتايو نتم هابتامات ندحر مور تاكسي تقرصلو ماليخا ترامب انت ايز امنلو مور ندحر تاكسي تقرصلو ماليخا واي دو they work اي وركنيم اي سرحنيم جوب اي فطر الكانيم سرح اي فطر الكانيم ارغيومنت አለው ማለት ስለዚህ ንስሓሴ እንድሕር ለሰይ ኣብዚ ዘለኻ whatever እንድሕር ዕቁቢት ኣለኻ ኦኬ ሓደ ዓቢ ናይ 20 ናይ 30 ሰራሕተኛ ይህልወካ ማለት እዩ እንድሕር ሞር ታክስ ንዓኻ እቲ መንግስቲ ከፊሉካ ንስኻ at the end of the time እንድሕር ማዕረ ምስ ፅሩር ዘይበለ ዘይረሓፀ እንድሕር ገንዘብ ናብ ጅባኻ ተእትኾንካ ኣይትፈጥራን ኢኻ ነታ ስራሕ this is the one Trump's argument about ናይ ትራምፕ እዚ እምነቱ ኢኮኖሚካሊ እቶም ሃብታማት ስራሕ ይፍጠሩልና ክሬት ይግበሩልና ጆብ ይፍጠሩልና ሎው ታክሲ ንሃቦም ታክሲ ዝበሃል ሞር ኣይኽፈሉ ስለዚ ብኡ ተፈጢሮም እንድሕር ነቲ ኢኮኖሚ ነቲ ዓዲ ንምዕባያ ዳስ ባይደን ካ ንስኹም ሪፓብሊካን ሃብታማት ክሳብ ዝኾንኩም ባይደን ካ ከባቢ 24% ክኸፍሉ ኣለዎም ከባቢ 8 ሳንቲም ዝኸፍሎ ዘሎ ከምዚ እንዳበለ ዝቃለስ ዘሎ ሶ ትራምፕ ዝገበርካ ኣብ ህጂ 2025 ፌል ክኸውን ብዙሕ መክሰብ ኢና ከሲብና ዋላ ስሞል ቢዝነስ ዘሎ ማለት ትራምፕ ዘምጾ ኣብ ናይ ታክሲ ሶ ንስሓ ዝገበርካ ከባቢ 2 ትሪልዮን ክኸውን ገንዘብ ኣታው ክኸውን ዝግብኦና ጋቨርንመንት ናብ ታክሲ ፍሪ ሂብካ እዮም ዘሎ
So Trump agreement yes كم وجرى economy نمعباي تم كهانسيوم entrepreneurs كبزحهم حتمات كبزحهم كهبتميهم كوسقوميهم مالتي اندحر benefit زي بالكا هون سألكا تصرر تبل نحركم كا سريح كا اندحر تاكس تخفلوهم كا you're not you don't need it طاير الكا مالتي كل لاي تبلن زعينتي بلو زلو so lost job الله بلو تا lost job I don't know why 6.3 كلهم بيخم معهم حوات كابي إذا متأذلوا ترامب I have no idea مالتي هذه فسرنا killing people in Afghanistan بلو I have no idea نسا من البات ناتا سورسي بلين so موتني رومم أبايجن خونه سراويتن وتهدرن أي موتني بلالو so this is the انت عايز مالسين عويز هو زلو مالتي I want to follow up if I can. You Am I want allowed to respond to him? Well, I'm going to ask you a follow-up. You can do whatever you want with the minute that we give you. I want to follow up. You want to impose a 10% tariff on all goods coming into the U.S. How will you ensure that that doesn't drive prices even higher? It's not going to drive them higher. It's just going to cost countries that have been ripping us off for years, like China and many others, in all fairness to China. It's going to just force them to pay us a lot of money, reduce our deficit tremendously, and give us a lot of power for other things. But he made a statement. The only thing he was right about is I gave you the largest tax cut in history. I also gave you the largest regulation cut in history. That's why we had all the jobs. And the jobs went down and then they bounced back. And he's taking credit for bounce back jobs. You can't do that. He also said he inherited 9% inflation. Now, he inherited almost no inflation, and it stayed that way for 14 months. And then it blew up under his leadership because they spent money like a bunch of people that didn't know what they were doing. And they don't know what they were doing. It was the worst, probably the worst administration in history. There's never been. And as far as Afghanistan is concerned, I was getting out of Afghanistan, but we were getting out with dignity, with strength, with power. He got out. It was the most embarrassing day in the history of our country's life. President Trump. All right, let's explain that. He got a lot of points. حوات مجمرة تراف مالك قرص مخالي قرص تراف مالك قرص قبل كله نأبنت كاب دقتهم صمقحو كاب دقتهم صمقحو كاب أب تشاينا تسريحهم تسنعهم نابزع عدي مصيهم حوات أبزي مور تاكسي وترامب غيرو مور تاكسي انتايت علامات انتلكم مني اوكي اتي امريكان كامبانيات كابز عد خيرن أبو يسرحون مهنياتو أبو انتهي سلزة حسر مسلكم قلبت أبو حسر الله مريت أبو حسر الله جزا خرايبل ولا قلبت ولا أبو حسر الله حزب الله population سرح تنيالو سلزة أبو تسرحين نبي أسخ مسأخلوها إز ترامب نبرتنا يم نحنا فاكتوري يم إزبلكا نبي أسخ مسأخلوسي بحسر كابوز أسرحهم أبزيهم تقولوا that's why more taxi نقبرولهم لعلي like 10% a lot مالتنا يتراف ولا ونهجي كابو تتمرج كابون لعليخ قبر لهم زلني إذا بزلوا نمنتايو كاب أمريكا كوتسي أبولنا أمريكا نبرد كاب أمريكا تصرح يا بأمريكا أوكي يا بأمريكا تصرح خلي قلبتك هايو مريت نبعلو تفاكتور تاتون هايو سلزي هاي من نبابرو هاي بوتا سلزلو وميم أو خيرم تصرحوا زلو أو صريحهم كن ولا يمسوكو نحنا كن more income tax نكفلالنا this is one argument مالته أبو يلعلالو قال inflation أنا هاي هبقى 9% inflation زبط حكاية نسخها أباهم بلالو that's true is right أبدي أخا مالتي إيوا the worst administration in history بلالو so I don't want to say that مالته أب economically the worst ما economy كله blame دا قبر كأخذ خير مالتي تايو spending a lot of money he's right أبدي أخا لاي بزح جنزبي spend غيره أب جزء ترام مالتي معات جنزبي print غيره معات جنزب حاجة غيره نتي inflation نتي زقبابي حدا سبع جزء خبرلو خباب شدش ميتي خباب قلم ميتي unemployment ندابلكا قلن دابلكا زوهاب نبرة بزح جنزب سي ناب ماركت لازم مثلا inflation فتيرو بلو تنا أفغانستان still سوني دقمالو أنا ولا حنتي قبركم بزح حفلة أيبلين ناي China جنسات مثل عليه let's go. Over the last 8 years, under both of your administrations, the national debt soared to record highs. And according to a new nonpartisan analysis, President Trump, your administration approved $8.4 trillion in new debt. While so far, President Biden, you've approved $4.3 trillion in new debt. So former President Trump, many of the tax cuts that you signed into law are set to expire next year. You want to extend them and go even further, you say. With the U.S. facing trillion-dollar deficits and record debt, why should top earners and corporations pay even less in taxes than they do now? Because the tax cuts spurred the greatest economy that we've ever seen just prior to COVID. And even after COVID, it was so strong that we were able to get through COVID much better than just about any other country. But we spurred, that tax spurred. Now, when we cut the taxes, as an example, the corporate tax was cut down to 21% from 39%, plus beyond that. We took in more revenue with much less tax,
and companies were bringing back trillions of dollars back into our country. The country was going like never before. And we were ready to start paying down debt. We were ready to start using the liquid gold right under our feet, the oil and gas right under our feet. We were going to have something that nobody else has had. We got hit with COVID. We did a lot to fix it. I gave him an unbelievable situation with all of the therapeutics and all of the things that we came up with. We gave him something great. Remember, more people died under his administration, even though we had largely fixed it. More people died under his administration than our administration, and we were right in the middle of it, something which a lot of people don't like to talk about. But he had far more people dying in his administration. He did the mandate, which is a disaster, mandating it. The vaccine went out. He did a mandate on the vaccine, which is the thing that people most objected to about the vaccine. And he did a very poor job, just a very poor job. And I will tell you, not only poor there, but throughout the entire world, we're no longer respected as a country. They don't respect our leadership. They don't respect the United States anymore. We're like a third world nation between weaponization of his election, trying to go after his political opponent, all of the things he's done. We've become like a third world nation, and it's a shame. The damage he's done to our country. And I'd love to ask him, and will, why he allowed millions of people to come in here from prisons, jails, and mental institutions to come into our country and destroy our country. President Trump, we will get to. All right, let's point at العلو ترامب مالتي مجمرة تاكس كات سلمت أخاجر كان زبالو حتى تاكس كات كم زرع أخو محوات كاب 39% نتن كوربوريشن we are talking هابتمات millionaires and billionaires يوم أنزار بدل محوات 39% نبرنا بعسران هذا المقبار كاس سلمت أيلو أوكي كم تعنت وزبلنا يعني حوات كباب دجز سرح أوش متبع سو سرح نخفضرو بريز economic instead of بتاكس غير قاتل كانتهم كاب عد خاوص عيت قبرهم ويكا كاب عد خاهم زوص قبرهم زي نايب علم متبع قبر إذا نشرح واحد ولا زي if you back the نبع بعل إثيوبيا حدا main strategies تقوم له ملسو حدا خابزي مالتي حدا خامزي mostly اتحبتان بايتان دحرفت إركالو سرح نخفتر economy نخبل مالت نخمع بلي this is straightforward مالتي again another way Biden administration نازي أخاف فتوانه they have to pay shares يمدلو okay the agreement أنا يقولون دحين كوسنا أيدلني هجى أبزي أنا أمونغي مالت قال أنت قالوا more people أبجزي خاميتهم I have source حوات هيز تغكل أبجزي بايدن كباب شدش مئتين حدن شدش مئتين حدن شح كباب هزب ميتهم بكوفيد مالته أبجزي ترامب كبابي 309 مليون sorry كباب 309 ميتهم almost like about كلتهم يتشح في اللي إزاي جن كنا بالكلنا جن ترامب نحصر جزء كوفيد نير بايدن نوح جزء كوفيد نير it's not مالتي كم زي main topic argument خوناي كلني جن نتي blow out قبر نفاس راح يمسكهم لزلو I have a source for that okay all right what is writers okay Here you go guys كبابي 309 شحن كل التميت ملالو 400 شحبلو under Trump مالتي under Biden شدش تميتن حدن شحن so ازي okay زنوحه اب جزي بايدن سلازنبرت راح يزنوح مصي so he's blaming too he's hammering him يحرمو يزلو don't forget that no matter what كنا جزي غير كاي يكون نحط ابا خم مز حساب كبابي العلف فرق ميلان سبات ميتم مالو ابا جن لايك وحد سبات ميتم لنا so that's the point مالتي so قالوا اتيناي الا قال immigration بزحات اتيم ناي فنزويلا خمس رانيام معات سباتيم اتيم زلو اتنا immigration قلت انا دحان اوكي انسوتنا immigration كنم صينينا طقمني رودو اينا برندو اسابو مسبت انا خن مصينا so this is hammer حوات انت يزقبر زلو mostly Trump want to he know it he prepared it he's just hitting him but I'm hard يزقبر زلو so كل زبلو زلو مالت كل عيكونن جن the way it's coming is really hard مالتي I know بزحات comment تقبر لهم لما we'll have some discussion at the end let's go with it live
immigration later in this block. President Biden. قدر خلت توبيك نقتلنا هجي بزعبا immigration نقتلنا so نا immigration استينا نقتلنا قصري بزعبا ايكونومي ودينا يعني حوات من البات نسا حليفه نا ايكونومي ولا حنتي بلنا بهجي بزعبا immigration نحن immigration انت ام بزعبات immigration كاخم ام كزاربو خنسمع منها. I want to give you an opportunity to respond to this question about the national debt. He had the largest national debt of any president in a 4-year period, number one. Number two, that $2 trillion tax cut benefited the very wealthy. What I'm going to do is fix the tax system. For example, we have 1,000 trillionaires in America. I mean, billionaires in America. And what's happening? They're in a situation where they, in fact, pay 8.2% in taxes. If they just paid 24%, 25%, either one of those numbers, they'd raise $500 billion, I should say, in a 10-year period. We'd be able to wipe out his debt. We'd be able to help make sure that all those things we need to do, child care, elder care, making sure that we continue to strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID, with dealing with everything we have to do with Come on, Biden. We finally beat Medicare. Thank you, President Biden. Look this how he finished that. But I mean, finishing. Damn it. Okay. So يلعلا لتنطبي كل تريليون لزجرنا بسنكها بسنك تاكسي موحد كايز ولا زلو. Okay. Yes. نحنا أب عمد كباب 5 تريليون أتاولنا بقرص حوات. كباب شو 10 تريليون كأوزع لنا. كل شيء نيجاتيف كل تريليون الله. Alright. سأجا ما يكون. بايدن ترامب جير وازلو أنت تمسنيرا تا نتا 5 زلا شو 10 مخنا شو 10 بريك إيفن مخدنا. بريك إيفن مالت معرة مخدنا. جن أزي argument على علو زلو. He's an economist by the way. Trump مالت. Argument على علو زلو سي no نسند حرجة توم زفري زلو تم كابيتال نيت عد زي ما عبلو زلو سي كم سرحو زلو أي سرحين زلو كهاد ميم كعدي بلو. This is economist more economist غزارة ولا زقبوا تداتا خر زلو سورس خر زلو plus and minus زلو مالتي. إمبر كبي دق مالنا إني بايدن مالتي نسخة بس قبر كايو كلتا تريلين كثير. نحنا بس قبر كاي مالتي. Let's move forward to now immigration. President Trump. Well, he's right. He did beat Medicare. He beat it to death, and he's destroying Medicare because all of these people are coming in. They're putting them on Medicare. They're putting them on Social Security. They're going to destroy Social Security. This man is going to single-handedly destroy Social Security. These millions and millions of people coming in, they're trying to put them on Social Security. He will wipe out Social Security. He will wipe out Medicare. So he was right in the way he finished that sentence. And it's a shame. What's happened to our country in the last 4 years is not to be believed. Foreign countries, I'm friends with a lot of people. They cannot believe what happened to the United States of America. We're no longer respected. They don't like us. We give them everything they want, and they think we're stupid. They think we're very stupid people. What we're doing for other countries, and they do nothing for us. What this man has done is absolutely criminal. Thank you, President Trump. That's bad. Yeah, مالت انت عايز بزلو يا بخلت شحن 35 سوري بخلت شحن 35 اتي ميديكير اند سوشيال سيكوريتي جنزب كوداي هجي انت عايز بزلو ترامب ارجيومنت علي زلو مالت اسخا illegal immigrant سب اندام صخا ازي جنزب توهو الله جنزب نايتي تودو الله I don't think so. زي جنزب تصنيحي وحوات مالت هجي of course هجي بزح حسابات آتي مالونيم illegal especially ناي بعل فنزويلا إننا نزرب ذلنا حوات قال لكم بزناي نحن حبشات تنتصروا لهم. This is completely different. بزعبا ناي فنزويلا كالي إنه ما عاد خون لعلي شمنتين مليون خون أب ناي بايدن administration ده أتولو so مستنا هنا قال لي أي تسقعوا مالتي. So انت عايز بقول بدل كوفها بالكامل حاجه جنزب تبو مالها فور سامبدي كالي دي نحناتي جنزبنا يودع له بام غيركا so anti immigration مخانو ترامب تفلطوهم so سجن ايكونن it's been set up قدمي اغزي ترامب نبعلو مصيص نبره social security ጉዳይ medicare ጉዳይ 2035 እንዳተባለ ይመጽ ማለትዩ so hearing that okay let's move forward. Dana? This is the first presidential election since the Supreme Court overturned Roe v. Wade. This morning, the court ruled on yet another abortion case, temporarily allowing emergency abortions to continue in Idaho, despite that state's restrictive ban.
former President Trump, you take credit for the decision to overturn Roe v. Wade, which returned the issue of abortion to the states. Correct. However, the federal government still plays a role in whether or not women have access to abortion pills. They're used in about 2/3 of all abortions. As president, would you block abortion medication? First ታሕቶ ቀዲመ ክነፅረልኩም ሕዋት እንታይ እዚ ኦቦርሽን ማለት ናይ ጥንሲ ምንፃል እዩ ሕዋት መድሃኒት ተሰሪሕሎ ከኒና ጌርካ ዝኾነ ሰብሲ ድሕሪ ጥንሲ ደልን ድሕሪ ኢልያሲ ከተነፅሎ ትኽእል እያ ማለት እዩ ቴክኒካሊ ብመድሃኒት ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ሕክምና ከዓ ብዓይነ ስታይል ኦፍ ኦፕሬሽን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ናይ ግዜታት ናይ ሳምንቲ ኣዋርሕ ክፍልል ኣሎ ስለዚ ነዚ ብሎክ ትገብሮ ዲኻ ሕቶ ተሓቲት ዘሎ ስለዚ ነዚ ብሎክ ትገብራ ዲኻ ክንሰምዖ ኢና ናይቲ ሳመርያ መወዳእታ ክበኩም ስኢልና ኣነ ኩሎም ከነስምዖ ኢና ሕጂ ምክንያቱ ሳመር ኣሎ ክልቲኦም እንታይ እዮም ገብርዋ እዚኣቶም ኦልሞስት ስፔር ደ ሴም እዮም ከይዶም ኣብዚኣ ኖባዲ ሓደ ነቲ ሓደ ኣይሰነፎን እንታይ እዩ ናይ ዝሓለፈ ተመክሮ ናብቲ ስቴት እዮም መሊሶሞ ነናብ ዓዶም ኣብ በብ ስቴት ዘለዎም ይወስኑ ባዕሎም እዮም ኢሎሞ ክልቲኦም ሶ ንሕና ንኣብነት ከም ኮሎራዶ ንነብር ብዛዕባ ኦፖሬሽን ብዛዕባ ምንፃል ኣብ ክንደይ ሰሙን ክነፀል ኣለዎ ቆልዑ ኣብ ክንደይ ክኸይድ ኣለዎ ከመይ እዩ ኩሉ ናይ ኮሎራዶ ጋቨርንመንት ወይ ከዓ ናይ ኮሎራዶ ሓለፍቲ ይምልከት ማለት እዩ ናብኦም ኩሎም መሊሶማ ዘለዉ እዚኣ ክልቲኦም ማለት እዩ of all, the Supreme Court just approved the abortion bill, and I agree with their decision to have done that, and I will not block it. And if you look at እቲ ናይ መድሃኒት በቲ ሱፕሪም ኮርት ዝለዓለ ኮርቲ ማለት ናይ እስእ ንዛረብ ዘለና ብኡ መድሃኒት ኣፕሩቭ ዝገብሮ ሲ ኣነ ብሎክ ኣይገብሮን ሶ ያ ብሎክ ክገብሮ ኣይመፀን ሰዳዝ ባይደን ማለት እዩ ስለዚ ንስኻሲ ከተነፅል ትኽእልኻ ኣኮርዲንግ ግን ሕጊ ኣለካ ኣብ ስቴትካ ኣሕዋት ኣብቲ ስቴትካ ነናይ ባዕሉ ሕጊ ኣሎ ክንደይ ሰሙን እንድሕር ኮይኑ 11 ሰሙን እንደክኸውን ኣሎ 12 ሰሙን እንደክኸውን ኣሎ ወርኤቨር ኢትስ ክንደይ ክኸውን ኣሎ እቲ ህፃን ማለት እዩ so بخومتها تمثل so كاين حلفاس إلنا نسمع عند حركنا راح نمبر that's how it is smart this whole question that you're asking complex but not really complex 51 years ago you had Roe v. Wade and everybody wanted to get it back to the states everybody without exception Democrats Republicans liberals conservatives everybody wanted it back religious leaders and what I did is I put 3 great Supreme Court justices on the court and they happened to vote in favor of killing Roe v. Wade and moving it back to the states. This is something that everybody wanted. Now, 10 years ago or so, they started talking about how many weeks and how many this, getting into other things. But every legal scholar throughout the world, the most respected, wanted it brought back to the states. I did that. Now the states are working it out. If you look at Ohio, it was a decision that was an end result that was a little bit more liberal than you would have thought. Kansas, I would say the same thing. Texas is different. Florida is different. But they're all making their own decisions right now. And right now, the states control it. That's the vote of the people. Like Ronald Reagan, I believe in the exceptions. I am a person that believes. And frankly, I think it's important to believe in the exceptions. Some people, you have to follow your heart. Some people don't believe in that. But I believe in the exceptions for rape, incest, and the life of the mother. I think it's very important. Some people don't. Follow your heart. But you have to get elected also. And because that has to do with other things. You got to get elected. The problem they have is they're radical because they will take the life of a child in the 8th month, the 9th month, and even after birth. After birth, if you look at the former governor of Virginia, he was willing to do this. He said, we'll put the baby aside and we'll determine what we do with the baby, meaning we'll kill the baby. What happened is we brought it back to the states and the country is now coming together on this issue. It's been a great thing. Thank you. President Biden? It's been a terrible thing, what you've done. The fact كم قولكم is that تايز بزلو ترامب أنا بلوك جبري كإليني بعد فيرجينا أبنت كسب شو من تورحي شو من تورحي تنسخان تاني روح سدس it's not بك كم humanity إزار بزلو so هس أنقل عصب زي مقتال مالتيو so nothing block كم زي جبري تزاري بزلو بايدن ترامب مالتيو so does بايدن ونكم عينة ملسي زلو أبزي fair مع رأيهم كيدو let's see what happened the vast majority of constitutional scholars supported Roe when it was decided, supported Roe. And that's this idea that they're all against it is just ridiculous. And this is the guy who says the state should be able to have it. We're in a state where in 6 weeks, you don't even know whether you're pregnant or not, but you cannot see a doctor, have him decide on what your circumstances are.
people, and that's where they wanted it. Every legal scholar wanted it that way. Staying on the topic of abortion, President Biden, 7 states, I'll let you do that. This is the same topic. 7 states have no legal restrictions on how far into a pregnancy a woman can obtain an abortion. Do you support any legal limits on how late a woman should be able to terminate a pregnancy? I supported Roe v. Wade, which had 3 trimesters. First time is between the woman and the doctor. Second time is between the doctor and an extreme. دحان كنحالف أحوات بنصر زبلت انتايتي تبلو زلا ولا حق زي بلوم سوعة ستيت سالو أبنت كتكم إلو ناي روبي تيوازلو نسا إنا كنري عنا ديا شر قبركم sorry internet قلي خونا لزناي ليتي this is a problem I don't know why so technical انت عملو بزلو زي أتم كلتيهم بزعبان نسألا زبل نت ستيتي ملكت أكلتا سومنت ولا عنا تسألوا أب شمنت ورحينا تسألوا أب سلسة ورحينا تسألوا نعم تراي زملكتي جن نسو personally ويكا ترامب sorry Biden support زقبرو ناي let me show you this انتاي مسل alright right قرأتها تي انترنت باك ان فورس قبرالو اوكي okay what is the crisis okay okay yeah so this is عبيت فرد قريبو بزعبا نايزي abortion like ناي مسم ناي like Roe v. Wade بزعبا نايزي كورتي أنا سابورت تقبر زلو سلزي أنت العسران 4 سومن يخون كسدر يخل تنسي عند حربة مدهانيت بوتي بيلس كأكساب 10 شوعات دايس ويكا 10 حدا سومن بحر كوينو كالجن إن كلينيكال كساب 4 سومن مالتي 4 سومن اللي حرجر تهزان بحكمنا خير كسدر على بكلينيكال مالت أوبريشن قبرلو كباب 10 حدا سومن بحر لجن بتي أبروفر جيرو مازلو نايتي سمها بني نايتي سبريم كورت بو خيرو خيري خيلي ما نزي اي سابورت زغبر زبلنا زلو بايدن ابزيا كلهم ريتو almost the same زلو نزي ام سابورت زغبرو so this is like you know it's not a big deal مالتي of course yeah the انستيو بزحنا بزك خدا خلان okay let's move that now to سالسيت topic نحن اتو economic abortion like abortion and an immigration كن اتي نحواتنا تا immigration كحلف اخفتني right so situation. The third time is between where there are 40% fewer people coming across the border illegally. It's better. Thank you. Let's turn now to the issue of immigration and border security. President Biden, a record. yeah عنتا وانتا بلوت انحو ترامب يخصص انحو بايدن بتم نسخا زمص خايم سبات ادق انستينا بمسرات دقنس بتم نسخا زمص خايم سبات يقتلوا كل شيء عندهم illegal immigrants أصله معات سبات نعوم يزبزلوا بزعبوا ما يزوي حدا فيديو سريحين حدا the same night ترامب مسيسي ناي sorry بايدن مسيسي ناي ترامب حق تتقيم له أبس عازي كبابي أب كل تشان هم شو متن ترايك أتو أبسهم نزبل كابون دحر كيرم تطعون خبلو BPC زبل تي ناي موبايل أب دامولو زموت سمالتي so بزعبوا خال فيديو سريحنا لنا نوعي زهر مزلو هجرة yes حنت قال نسيت ميتابو نحن تقول نسيت بعميس أنا حنت ميدا عندنا بنيويورك اليوم قال خا مس بوليس وانت مالي تمالي ما دخلت مع الثلاث معتون كم غير مالو كابزم فنزويلا عينته so نزي خصوصا زلوني immigration مالت هجنا أبع عبايتا ساعتين نازلنا according to the هج زلون صور صحوات زي مس هجون كدقما مستنا هنا عيتوادا دروا زي كساب هج سولو okay, let me see what Jordan Berger likes. When will the what is it? Okay. I thought I have a source trying to show you this. All right. Yes, I found it right here.
fact, right. نايمشت ندحر كوينا سيقال له مثلا تا انترنتي fact, okay. So far تي fact checks مالتها كباب الشمونت ميلين يخون حزبي نابي اسي اندر بايدن السباتات له انا افريج زي حوات زي كمان از سورس زي ناي طري 10 تخلطي نيرو ناي طري 10 تخلطي خنبل كلنا جانوري 12 مالتي اولموست كابوسي حمش اور حجرنا لنا سو لعلي شمونت ميلين يخون سبات اب محدرا ناي بايدن اتيوم الله that's how according to CNN تبولو مالتي fact check easy. So نزي أيام هجف زقول سوازر لو كلا أيقونن مالتي. Alright, let's go with our immigration تايت مثلا إشتي وزع آخر نزاربنا. Sorry about that, guys. This is so travel internet. I don't like it. I don't like it. I don't like it. كله slow down كوينوسين هيقد الانترنت بلاتي يخونير و everything is closed قل عدا كسام كل نجاري وكوين تاي كوين I have no idea. Cities such as New York and Chicago, and in some cases causing real safety and security concerns. Given that, why should voters trust you to solve this crisis? Because we worked very hard to get a bipartisan. عايز بلو زلو تحط حيت وزلو نبقى نسخن بالحوات سلمنتا يوم نعخنيات يوم زلو بوزح زخونه سدتنيا اتيلو كم زرا يوم امينهم كمرصو خا معرخون دزي بلو this is ابزيا رايو ابزيا ابكلتين انفليشن تقدمت ريقهم اخم ترامب هامر كم زغبرو فلتيو ابزيا اخذنا ايميجريشن كا ترامب كم زي عوت الله فلتي زين مين ناتو سورس يناي ترامب مين ان اقدستين سو صراحكم وسيدو مو ገንዘብኩም ናይ ሶሻል ሴኩሪቲ ዘሎ ገንዘብኩም ወስሮሎ ዘሎ ፍልስታምኩም ወስሮሎ ህዝብ ዘሎ ሶ ህዝብ አይፈልጥኒ ኖ ገንዘብና ይኸዳሎ ገንዘብና ይበላሎ ናው ኢሚግሬሽን መጽዩና ዛበርክቶ ዝገብሮ ዘሎ ካ ሂዶ አንደርስታንድ ማለት ሶ ኢሚግሬሽን ሳላ ዝመጽ አንኤምፕሎይመንት ሬት ሲ በጣዕሚ ንሕና ከባቢ 11 ሚሊዮን ሾርት ነርና ሕጽረት አብይስ ማለት تكباب 11 حصرت ابي اس زنبرنا ناب كباب 8 مليون وريد زلو سلمنتاي so oh my god okay so اتنا immigration زاربو زلو حوات لك immigration ممصوم طقم ترخيبرن تلكم يس لمنتاي كباب 11 مليون حصرت ناي سراح አጋጢሞ ነይሩ የሲ ሰራተኛ ሰብሲና ጉናይ ጉልበት ሰራተኛ ሲና ተዋሪዳ ያኔራ ማለት ግዜ ኮቪድ ሲ ኩልና በዓልና ንፈልጥና ግዜ ኮቪድ ሲ ጠቅላላ ጥር ዝብል ሰራተኛ አይነበረን ሶ እዘም ኢሚግሬሽን መጽዮም ነዚ ጉዳይ ሶልቭ ገይሮም ኣሎ ማለት እዩ ከባቢ 8 ሚሊዮን ህዝቢ መጽዮም ካ
نزي إيميجريشن نوت بوتات مليون أنت أنا نسرح كم تفلتوا خا نحن إيميجريشن كاب تلور تحت قلبتنا نسرح سلزي إيميجريشن سي أمريكا بإيميجريشن تهانيت أبا هالتيم ديمقراطيك بإيميجريشن تهانت تتعدي إيميجريشن زاد ليعيو إيميجريشن عاتيو خا تاكس زخفلي كنت أبازة معبلي صراح زفتري very true so very true أمر جاكن حجة نريو زل رايو بتناي بايدن administration حيو زلو يس نبعلو أبصراحون أمر جاكن نتزمورت أسب كل شيء like you know heaters طلعت له أخرت له أو سرحكم وصلوا له جنزبكم ناي فود ستامب وصلوا له جنزبكم ناي social security وصلوا له immigration مليوز عادي نسخهم كتفوهم نسخهم كسكوديهم من دابل جوس كاس أصل تجبر زول ترامب بتحدى وجن كاتخونيو that's the conflict جي أتي immigration ممسو بقطة وايس عبيتنا يتعدي ندحر مش China خنو وادر كنا خمي أسأل على حرنا 4 بليون زلوا عادي نحنا كبابي 4 مليون حزب زلنا immigration مور موتيام مور حزب ندحر عليه خاطر وادر تخل قلبت نمبر 1 قلبت نمبر 1 أو قطة أحوات كم نفلطة نمبر 1 is قلبتي then technology دحروا خامسي جنن indication مالتي so جن أتي أبزلو سب جن بمنتا إزري أنا زي that's the another issue مالتي I don't think so أبزي ترامب يتكمل له أبتا inflation رينا أبتا economist ترامب تتكمل له أبزي ترامب يتكمل له so in general بزعبا immigration الساعة مالتي I am very sorry this is how to do is how to fix okay let's go We changed all of that and made sure that we are in a situation where you had no circumstance where they could come across the border with the number of border police there are now. We significantly increased the number of asylum officers. Significantly, by the way, the Border Patrol endorsed my position. In addition to that, we found ourselves in a situation where when he was president, he was separating babies from their mothers, putting them in cages, making sure the families were separated. That's not the right way to go. What I've done since I've changed the law, what's happened? I've changed it in a way that now you're in a situation where there are 40% fewer people coming across the border illegally. That's better than when he left office. And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we can do with more border patrol and more asylum officers. Yes, point Trump بايدن أمتيو هذا الحوار. أبجزي بايدن زنبره هسأون تقولوا شغنيرهم هسأون تقولوا بينهم ترفو تمولد ديسكو بنيرهم. So he was doing that. Trump كم يقبر نيرو إذا حلفه. So Biden أنا كم يكون يقبر الله. أنا أتوما له هجيجن يقاط أترى الله خبله. Make sense. أب كريا make sense. أنا بحلفي نزي أنا قلت طبعا نخلق make sense. جن زي نتم مرستي. أجي أخذ ردنا حوار. مالسي. أنا immigration right. Of course we know that كلنا. نتم مرستي جن زي حساب زي آخر الدواء أي مثلاً. نسهم كسي مسبع على كنا خطوادرهم. قلبت الليكم هزبي الليكم عدهم كعبن دحركون عدهم بإيميجريشن زعابين 7 دحر ماتي أنا دحر ماتي أكو تاكسي خفل كراسي خفل كل نجر خفل على له ياس بيزا جز كوتاس نت إيكونومي دبرك زل له سبي مالتيو so تحدون كمو so إزي السم أيردوانه إزي أنت ريبابليكان شجرا له ريبابليكان you know قرب أبتي حابت زلوا تجنزب زلوا نايبع لنا بيننا بحال تخساب زخونو ديمقراطيك أفليس لزخونة أبزي نتن نمرج أخطأ مزخل ترامب يتكمل لالو نظام الأزياء بحلف النظام هجي سبات زقوتل زلو حدش متيم زلو لعلي شو منت ميلان أبب زلنا عدن رأينا حوات بين الزوالة بلغة خالق بلغة ما عاد حدش متيم لالو نزيا يتكمل لالو نزيا بالطعمي يتكمل لازل ترامب. Trump. I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look. استوى الله زانت بزيا. انت يقبر له بايدن مسيلكم بايدن كودو كله I don't know why قرب تأشم هنا له somehow نتي حنت حسابه بس رعات هاي ودون زلوا I have no idea why maybe مستحمي موزلوا خوني خلي so I don't know at the end of تايلو تاي فري تاي تزاري we know that you keep كتكمل لا يتكمل لا الله عليه. We had the safest border in the history of our country. The border, all he had to do was leave it. All he had to do was leave it. He decided to open up our border, open up our country to people that are from prisons, people that are from mental institutions, insane asylum,
terrorists. We have the largest number of terrorists coming into our country right now, all terrorists, all over the world, not just in South America, all over the world. They come from the Middle East, everywhere, all over the world, they're pouring in. And this guy just left it open. And he didn't need legislation because I didn't have legislation. I said, close the border. We had the safest border in history. In that final couple of months of my presidency, we had, according to Border Patrol, who is great, and by the way, who endorsed me for president, but I won't say that, but they endorsed me for president. Brandon, just speak to him. But look, we had the safest border in history. Now we have the worst border in history. There's never been anything like it. And people are dying all over the place, including the people that are coming up in Thank you, caravans. President Trump. President Biden? The only terrorist well, you know, كنت عزي أحوات terrorist يوم أتيوم نازلو terrorist يوم أتيوم نازلو terrorist يوم أتيوم نازلو I don't know, so it's worse. نتي قال لي طوي قبل زخلك طوي خلي مالتي يا تي بوردرنا أزي سيف تخوني زبرت بوردر زلنا أنا كوني رأي أنا وحري أتوني رو مسخ خفيت كائز بلو زلو so yes بايدن كفيتو هجيكن بايزو عتي وزلو مالتي جت عتي زلو خم بعدش بوردر نزي مرجع كساب كونتات استحلالف بملو بسنة رعات عتي لكبابي كلتا ميتن حامسان نو كلتا شحن حامشة ميتن أبسو من ترايك أتو إيت زلو نسا كمان نتا أب ندحر تتأك إمامي سلوزي بوردر علو وتهدر علو بلو I don't know شكعي كون كمسي خلي خلي so زي أبت عميت كمان لازلو the way he speaks right وحوات the way he speaks is he's looking at him who's done anything crossing the border is one who came along and killed three, and his administration, killed an Al-Qaeda person come in and his administration, killed three American soldiers. That's the only terrorist that's there. I'm not saying that no terrorist ever got through, but the idea they're emptying their prisons, we're welcoming these people, that's simply not true. There is no data to support what he said. Once again, he's exaggerating, he's lying. President Trump, staying on the topic of immigration, you've said that you're going to carry out, quote, the largest domestic deportation operation in American history, unquote. Does that mean that you will deport every undocumented immigrant in America, including those who have jobs, including those whose spouses are citizens, and including those who have lived here for decades? And if so, how will you do it? All right. تحت حزوا أحوازي أنا كلنا تملكتنا مجمرة أنت إبلوز بايدن تا إبلوز له أبا خايم سلسة وتهدر زموتو تيروريست أبا خايم نيرو إبلو له بلايم قبر له السو إن ديتيل دحين تامين حتى تحت توازن له هجين تا نسخة بريزيدنت هرملتي خاصي ريبورت سوري ديبورت تقبر منها كنت نبعدهم كسقهم دخل كلهم ولا سبيتهم سيتيزن تكون نساتهم ورقة تزي بلهم ويكا سبعة سيتيزن يكون نسا ورقة تزي بلا زيهم كلهم تمام بزمت يمدلو illegal immigrant المولو مالسي of course cross border تحسنا خن مسكولنا illegal نخلنا مالتي border تحسنا خن مسكولنا سحقانا كنا نمس this no one إذا كلنا نفولتينا نزيهم كلهم كنت الرزوم دخل زي بالحتى حيتولو let's this question كم يجرهم زي من السحوات let's عن تباي استوى هالكلام زي ما حنساب كن رأينا هجي online follow ناقبر كخلو انتاي كبلي ترامب راي نسمع يا نسمع خمس مرات خاصي كنت الرزوم دخل let's see what happened just 1 second he said we killed 3 people قديمنا تاع سلسته سبات سولجرز قتيل كاتب زله خنا عاخ من لسا يبلو نتا حتى قدي فولو تا حتى خميك من لسا يجن كلنا فولو نغورا كلنا تملكت حتى راي واحد but we killed al-Baghdadi and Soleimani, the two greatest terrorists, biggest terrorists anywhere in the world, and it had a huge impact on everything, not just border, on everything. He's the one that killed people with the bad water, including hundreds of thousands of people dying and also killing our citizens when they come in. We are living right now in a rat's nest. They're killing our people in New York, in California, in every state in the union because we don't have borders anymore. Every state is now a border. And because of his ridiculous, insane, and very stupid policies, people are coming in and they're killing our citizens at a level that we've never seen. We call it migrant crime. I call it Biden migrant crime. They're killing our citizens at a level that we've never seen before. And you're reading it like these three Trump, come straight that question. Agenda يتو صايب بحال بعدنا زي أخي واحد قبل كله كاب agenda وصي خلها جزي خلي ترى تود أقول لها Mr. Trump come on president former president sorry so come to that specific question أنت عايز بلو زلون أنت immigration blames قبل زلون Biden مالتي like is he we need that to answer that question. Incredible young girls over the last few days. We know that. We are one of them. I just spoke to the mother, and they just had the funeral for this girl, 12 years old. This is horrible. What's taken place? What's taken place in our country? We're literally an uncivilized country now.
He doesn't want it to be. He just doesn't know. He opened the borders. Nobody's ever seen anything like. And we have to get a lot of these people out, and we have to get them out fast because they're going to destroy our country. Just take a look at where they're living. They're living in luxury hotels in New York City and other places. Our veterans are on the street. They're dying because he doesn't care about our veterans. He doesn't care. He doesn't like the military at all. And he doesn't care about our veterans. Nobody been worse. I had the highest approval rating for veterans taking care of the VA. He has the worst. He's gotten rid of all the things that I approved. Joyce, that I got through Congress, all of the different things I approved, they abandoned. We had by far the highest, and now it's down in less than half because he's done all these great things that we did. And I think he did it just because I approved it, which is crazy. But he has killed so. Why does stop? And President it's a Biden, very sad day in America. President Biden, you have the mic. All right, look at what. He's so smart. He is so smart. You know why? He didn't answer the question. نتحدث خايم اللس نزخلو رايو أنا أبزيجر كام أب نيويورك لو أب هوتيل قميت كام الله خو تهدرنا تدربيه مالو أب ترجع له homeless كوينه مالو نسخازم سخايم نعها like we need to answer that question نسخام اسمه سخانا محدراس أنت أخذ قبره مخا that's the question. He didn't answer that. He's so smart because I don't know. مغنياتو رايو أحوات إذا politically رايو how he changed that question أحوات رايو مغنياتو نخسو قومي قطرزومي خنزن دحريلو كابتي كاب immigrant بيتسب كاب فاميلي خات مراس استيزن زلو زخونا قرآت نخايفت أروابون كالق نخايفت أرنعا شلالي لحليفوا زي ما لسكا I don't know why CNN كحزواني روم تحت زيا by the way I have no idea he didn't answer that question by the way I was waiting to get this answered my friend. All right, let's go with it. Mike. Every single thing he said is a lie. Every single every single he said is lie. كله زبالة كله بقوله حسد يبلنا. Okay, let's go. one. For example, veterans are a hell of a lot better off since I passed the PACT Act. Yes. 1 million of them now have insurance and their families have it. Their families have it because what happened, whether it was Agent Orange or burn pits, they're all being covered now. And he opposed, his group opposed that. We're also in a situation where we have great respect for veterans. My son spent a year in Iraq, living right next to one of those burn pits, came back with stage 4 glioblastoma. I was recently in France for D-Day, and I spoke all about those heroes that died. I went to the World War I cemetery he refused to go to. He was standing with his 4-star general, and he told me, he said, I don't want to go in there because they're a bunch of losers and suckers. My son was not a loser, was not a sucker. You're the sucker. You're the loser. President Trump? First of all, that was a made-up quote, suckers and losers. They made it up. It was in a third-rate magazine that's failing, like many of these magazines. He made that up. He put it in commercials. We've notified him. We had 19 people that said I didn't say it. And think of this. Who would say I'm at a cemetery or I'm talking about our veterans? Because nobody's taken better care. I'm so glad this came up and he brought it up. There's nobody that's taken better care of our soldiers than I have. To think that I would, in front of generals and others, say suckers and losers. We have 19 people that said it was never said by me. It was made up by him, just like Russia. Yeah, anyway, let me summary في قبر حوات back up التعمي انت يمكنهم losers and suckers لو بايدن بصار سايكل مغازين وسيز نبر يبلو لخ السخا اجنتايو قرب it's not really كم تدري تأشمي كونتن so نتحتون صويت أم خدلو نشتي ناتي immigration overall كري أخلنا بزعباتها immigration كنزارب نحركوينا تينا economy رينا أنا بزعبا abortion كأرينا أنا ناتي immigration كنزارب نحركوينا he mostly uses it هم عن طب ترامب بتعمي جليس وين عصو نتهز بخانع إزرائيل نوع إز عزب نوع إز مهار مالتهم قال تا سورس رينا انا تا immigration قال ابتنا geopolitics علوم نوح زبلي نابتي geopolitics كان اشتكن
سين اشتي ازي تزقدس خبل كزبل كو كدغمو مالتي كم يزبلنا اب ايكونومي ترامب تطقم لاي نبي حقني تعميلا تطقم لاي اب تناي منصال تنسجن almost the same كيدم كلنا بتستيت يمارو دم اب تناي immigration كا ترامب تطقم لاي ريخم اخم اب علي ورك اتي خايم زلخ اب هوتيل كفابيل مالو وتهدرنا غنا بدغلو هوملس كوينو مالو تبلالو اتي حزب زي زري مالتي تطقم لاي اب تناي جيو بوليتكس كا انت اللي غليصو نسخاب زهاب كايم غنزب راشا ور كناتاي مغبرني انا انت زهول بريزيدنت حدا سب رايو انا خلخ وقع ينبره أنا خلّه وجز بحالي نبرن نص خمس متأخرين أبرشة وج متيو أب العراق أنا فلسطين وج متيو حماس متيو أب بعد العراق متيو زبلوا ذلوا so blame جروي أو ترامب انتهى لتحدي تبايز وين فلسطين نبي على state country اللي خانت كم زنا immigration جبرنا نعاخ حليفوا ترامب حجي أبتنا geopolitics كات أبو جرو I think so نسو تري والله he just make it a strong coin is مت إزلهم على ترامب I don't know why so أسا أبتنا geopoliticsون ناي بحق ترامب تتأكيم الله إنتايا وبركة حزوكم أبرشة وريراتا كسب كل تميت بيلن جنزب راح تهب زل هجرة جنزبنا تهبنا الله عند حرب لا وا السيتيزن زل شب أمريكا والسيتيزن زل شو ونحنا نتمنى نحنا إنفليشن ميتنا خلنا ناس جنزبنا يخير له ناب إسرائيل خير له ناب روسيا خير له ناب العراق خير له ناب زي خير له لون تايز قبر زل تسب so يتكمل له بوليتيكا يسر حلو so economy تتقيم الله جنزبكم أخبروا لكم السيلوا اوكي اب immigration سبات امثلكم لتتقيم الله اب geopolitics كا جنزبكم نسبه ولا تتقيم this is technically كل شيء عندي حسيخا حساوخا قلب له نيرو of course بزح له هامر سالو مالتي حق مالتي يكون كله جن نت حزبي يدعي سالو مالتي ناي جانواري 6 نسو كابيت صحفت انداوص خلو بايدن نابيت صحفت اندامص خلو دغيف كاي مخانتهم تقاوم زغبر كساب وايت هاوس صحفت ماتي معنيهم مالتي ناتكا فولت يلو نسو علي يلو سو ابو بايدن هامر غيروا look this ابو بايدن صبو غيرو صريح مالتي قال قطر شدشه بلاك بيبلز أبز حلفة كباب 93% تسلمت ني بايدن مريض بايدن مريض ما هاجن تايجر كلام زبل حتى حيتمو سو أنت تايجر كلام ها أوكي أنا نجزا خبامي ديسكاونت غير خبامي نا 10 شيء خون تسلم زخونة جزان زجز كباب 10,000 دولار كوبا جزان خجزيو ناي بيت تمرتن اليوم نا 10 عامت كفيلهم نيرهم دحرو خا ناي بيت تمرتن دحخا ناس أخ قبر لهم أنت أيلو ترامب مليس له نعمة لكم هيرجو هيز دون another inflation قال إذا قلبة تكبر الله جنزب برينت تكبر الله تهوى الله لدم يسرحوا أبوخا بايدن بميلات تقوموا الجنزب كوبامي دحان جزاهم كسرحوا هو مي زبل نوري ترامب inflation تكبر الله look this أحوال زغبا بقى أنا أزر برينت تكبر الله of course العلي 400 بيلون يكون ناي تمرتي ناي education ناس أجر والله كمون دحر 10 شحنتهم فرس بايرسهم قدامي جزاز جزء سبات ندحر جنزب هو ما اللي خاينه خا انتي خبر على أبت ماركت جنزب أتل وي فدرال سنا ماركت جنزب وصلوا نسخ أنا ماركت فدرال جنزب أتل مالت قالوا unemployment كم ويزبلنا أبون العلوم بدحار كبابي 15% لونه شدشنة بسلسة رحيم علتي climate crisis كمان صبوا أسر حلهم زلهم مستني تزبه العقارات مستني سرحكم زلوا بايدن صبوا غيره أسميروا اللي ترامب أيدل يعني نعم سؤال أخا بايدن صبوا غيره تعويتي مالتي قالوا إن السوشيال سيكوريتي جنزبي ودا قالوا له ترامب بلين غيره إزين بايدن بلين تكانوا كنا أبتي immigration كن 7 سلزم تخابو خوفهم جنزب تهوبهم سلزم لها جنزبنا أمريكاني ودا قالوا له no إزي جنزب زين نحنا أبزخون سالاري حوات أبيه ستقوماتو شدش شو عتنا تبسان حموش 7.65% جنزب تغفلها نمن تايلا تغفل إذا جنزب سيا Medicare and Social Security السو out of run out كونيم by 2035 عشرة سلاسن حموشان مالتي إزي بسن كخابلو له حدش سلزم تخا look this he's the one he's using it مالتي تقوم له زلو so كي قالوا عدموهم أبت مجرشان تايلو عدموهم زلهم عدمسي حزبكم مرتقم خلي ترامب سمانيات على بايدن and ترامب ها you know كم 7 على كمرتقم خلي أنا كمرتني خلي أنا strong له خلو بتعميم أبلو overall كري أخلنا نايلو ما عن تزنبرة interview عند حرف الزارب كل نحوات سامر خبرة سلزلني Bitcoin is about up market stock market is Trump تعويت له صبوا استعشم له صبوا طريقة له okay so main question okay ده أنا تبدي أخذ حزل اللي يدخل يوم let me show it بزالهم ما عن تزجبرة بايدن قبل يكلم نترامب بك أبدا عند ترامب سريهم معهم
so بزالو ما عند زجبرة interview بزالو ما عند زجبروا debate and I don't know interview نزلوجن like how we can say that بزالو ما عند زجبرة بتعمي he got it over مالك ترامب سي بتعمي كابر غير ويدارجا موسلي حيزو خوي so انتي قبرلو ديمقراطيك انتي حاسبلو نزبل حتى جن maybe swamp out مالك swamp out سي replace قبرو خليهم أما قدي قيرو خليهم زيهم نقششين يوم قبرو زلوا بس نايلو ما عند زنبرة debate سي ترامب swamp up كهوني خلي مني يوم كقبرو نتلكم نخاء ناي كاليفورنيا غافرنر مالتي ناي كاليفورنيا غافرنر زلو منالبات نسو خون يخالي so مغنيات بزاز مات no بايدن حنتي قبرني ترامب no أرزا سعاديان رياض الله بايدن كم زا حيزوا ماتي زلو ولا حنتي قبرك إليني مالتي so either some energy متيام قيروا خلولهم according to source نرزلنا خابزانا إلو ما عند interview نزرعنا مالتي ويكا somehow نسوقني عزلو المعلوتي let me show you this source زي أسورسي أنا خلنا تفرجنا يا أخوات right let me مجمرة أتي no what is another okay so this guy yeah أتي Gavin Newsom بحال ناي foreign government ناي كاليفورنيا زي maybe كمتسي قولي he's an democratic مالتي زي ني ترامب maybe كم يزلوا مالتي so we'll see what happens تايلو نبعلو كم تصبحوا يكونن بايدن زبلو كل حاستي اللي نبعلي تقولي سو ترامب سي move كن قبرينا كن push كن قبرينا يزبلو we can just book ني ترامب push ني sorry ني بايدن push كن قبرينا يزبلو جن maybe according to source كم تقدر أخو موجن زيك مسيخل نزي أسورس بخمة يزيز بحال أبزي آخر يومي أنت main source it's party إذا كله زجبر ولا ما عندي I need that the turn back to all right predict okay all right let's go with it so look this okay Donald Trump Joe Biden Gavin Newsom سوناي كاليفورنيا governor مالتي إذا كامالا هاريس as مكتل نايز خوينات مزيا زي روبرت كال نايبينو ذا آخر يدحان زي قرفو بس not necessary تقبر يقول so بزنا لما عن تزنبرة بسن كذا interview look this أبينيرم تمالي ندحرت إرنيرنا أبينيرم okay بايدن 47% مالت عدل نيرو نخحلف نزي ديبيت زي مالتي ترامب still يقدمون نيرو 50 كلتين نيرو لما عن ترايو لما عندي أبي متيو ترامب 50 متيو بايدن رايو بايدن نبي متيو ناب 33% وري so that is لما عند زنبرة خطعسي انت انا مزلنا لما عند زنبرة خطعس عبلا ناي ترامب نيرو إن بزلنا according this source أحوات زي أنا بتسأل خون يدلني according this source كابزاب أنا ريازلنا sourcي أبزي بحنساب درجة بحنساب من داموس إموت تانيروم سونتاير خيبهم أبزنا يلوم عندي تفعل عليهم من هلوكم السو ترامب نا 58 متي بايدن نا داون كيرو نا 33% أوكي ناي كاليفورنيا غافرنر كان تاينور 8% 7% ندقت صلي قصنير نا خابزنا يلوم عندي كان تايرو like look double up نا 17% almost Trump sorry بايدن ناي كاليفورنيا governors كرخوا بدلهم منس أزيك أيرا يخالي دبل that's why they are saying it so أزين دحرك أيروه من البات how strong this guys نبايدن فيت نترامب فيت قبره خلله أبتو موجود هزمت مسكرة ميزلهم one time يعترفهم عليتي so ميت كقبره مخلله نزخلو زلهم عليتي نا ماني من البات overall كل رياضلنا دحرك بايدن كوينكن نسي like سبي مرتضى I don't know this is a little tough مالتي ود سمانان كل تاعنا عمل زخونة مزه جزر أنا ولا أبوك قلت كلهم كم زر أخمو قربا شجاري يخون زلوا كلن نيوز بي أنزار بازلوا so sorry نمنت مرت نمنت بل أنا عايز من الكتجن at least in the حرزيام تيامو how strong is the youngest guy مالتي let's see what happened الساعة زلا according زي من البات this guy كذا ترى كام مالتي so نوي حيت فيديو
أنا كل رأي لايف بالحنتي تا most important رأيكم الله ما بسين watch كيركم كتريوا تخلهم لايف علىكم نحر لكم عندي تلقن تزرعنا بخم ينيرو نايتي ناي قلعو ناي جنزب مهاب قل ملء بايدن مدبالن إلو ترامب no free money كاب ترامب عليتي work hard سريع كام جنزب يزبل سو موصل نايتي هابتام دقة في حساب زخونة خمسين فلتم عليتي. All right, let's go. I'm sorry. In and out يخون نير مثلا أنت أشومي تي إنترنتي. Okay. بزي حتتكم الله مثلا. What is the new? What time is now? We are not sleeping. I know. حك. What time is now? It's like كلتن عشرة ناين وجوهم عليك. ساعات كلتن عشرة ناين وجوهم. So yeah. بزح أنت دك إسكا نوري. So yeah, I will sleep. جاء أخلني دحين عم مش ساعات قلت دك إسكا سكري enough مالتي. So مسنا welcome كورب أنتي متحازلو. That's a good question. مسنا welcome كورب أبدا سعزي ولا حنت متى جازي يقولون حوات. متأثر ولا حنت يقولون. أنتي ده أنا welcome كورب at the end. من البعض كم زانري أزل لنا. عند حر بايدن كم زا سنيف وازلو. عند حر سنيف كم زاري أزلو. عند حر weakness ناي بايدن weakness. عند حر أخوي ترامب عند حر متيوم. Yes, immigration number one ناتي. أزي أتسحت. immigration نمكيار number one ناي ترامبي. إذا كله أبز حالة أوباما نيرو 157 كم سنة كالندر تبالله كابز حالة ورح عسرت كساب ورح عسرت كالندر كندزي سبات immigration كم سنة الكات تمنو له كباب 150 زنبره نفس 30 شهر قريزو ترامب سمتي so هجومكم هم تسيخلي زي أخطر خبط خلي أنا كله نرفيج مساء نخلي مساء ندحر ترامب متيو كبابي 100 زبلو زلو 125 اللي وزلو بايدن من فري مزلو مالتي أو رح عسرت تاخدو ده أو رح عسرت تاخدو ده كور عسرت تاخد زمت منقسي شعو خا كتم منا خلي بايدن تمنوا خير خلي جن ترامب متي خير خلي no question كم غيري أبز حلفة تغيري مالتي أبو نتوال كام كروب كاسي خليش perfect update دحنا تجبرنا كنا أو نتوال كام كروب كاسي خلي ولا interview تجبر ولا interviews جبروا شباب شو أبنا جزء بايدن interviews جبروا فلايتهم ولا تقرأت إمتى طويلة بتفرد خيرو كورت خيرو نت كورت رول جروم سوبرمان كورت بخامو زمت أنا مولدنا لو ما لسه أنا أتكلم so yes this is different هيجينا بكال نجارنا أتلنا بقط أبا economical wise استقبل كاله yeah maybe different خوني خلي ترامب عليه so داويتا نسأ عمله مسنا welcome تسار نزبل كاني نأخذ لك أزغل let's see what happens still we have time منيو كخيد زغل زي politically مني خعوت نجزي نقرفه 4 ورح بهجلنا زي عبي مقتيو and thank you أبز مسنحكم ساعات نقلن I hope I'm sorry but the internet هاتناتي شجر فترة لو بتجزي لي تندحر كينو I don't know what to say and thank you guys بحث زبالة سمو زبالة خانسي مثل أبس السنايو أبس السلام صباحنا بي سي باي ذا وين economy لا ناداتا صباح ريبورت خبرنا أنا نقول مالتي thank you bye bye